memba wa mbunge ya kaunti ya Masako kuma matongolo ya umiloni wa SUA Julius Munyoki niwawetekana vena vata munene wa ngwatanio na winyivyo kati wa atongoi nekana kuthukuma mwene ndinesa. Munyoki ainena chathini cha kunengane sieki sia basari ungwa serikali ya kaunti ya Masako niwawetekana vaivata wangusanisio na chavata ni atongoi kukwatana kuyanisya mawatho mo kana maendeyo kwi mwene ndi bodi mutisia na mauvo. Julius Munyoki avatakana winyivyo na ndaya kati wa tongo inundu wavata na muno thilaine nthimenda uthukumwa vainenganengalekanyo na mondo la serikali ya kaunti ya Masako ikite na ngivania kwiga kisioni kicha matungule umiloni wa SUA. Kwenivya nukusewa mwanaka ini matani ila kale ya kwenyibizi ayu wanasindu hiyanywa ukewenda yata pikineka kiyata kitaengwa enda kibanga na ndolangi mainewa yanzoni niyo iyo ndatuisiana nitiasiae tina musiai ili nualame urelate nesa na musiai wo tikwasya muikwata sindu you will get lakini muikwata as best as alamewa niyo kwa kwenyibia nukuseo mundu nikiwu na kwisila kiwu ni nenengiwe silango yaiba yelu ubingewe kwisila kiwu ni nenengiwe ndobo yinu oyinu waitina yulu stima nuweta ya madhina wikiwe solar system, pumping system wikendi ya lumamo dhani mena kiwu na sipitali wikiwu. Ahendi anongelakana vata munene nkwatani wakati wa tongoi na kuveta na ngusanisi wana kaote na utethio kwe mwene nthi na oyu kilacheli ni ukwata mbunga wana kaunti ya Masako ya nisema wadhamage kwe mwene nthi. Tukwate ingavana na tuimu support. Nikenda actualize manifesto yake ila waningi ya na inji. Wani tuito na kutinda tuimu ikasema via tuimu dhokoa. Mimi na kawodi kamweketa wa Matungulu East ngavane na miungwena 40 watts wewe tukoma yona na mukuni simu aye mausa dituza hatono imani nisimu siana yeye ndeta kwake Masako manizumo koma hii kwa wona aleauka kana wa mwita wa bomo kwati kwa mtu ya makosa ona kwa Munyoki wona wa mongo kwati kwa mtu ya jao ninaboya na ninaboya ngavana na naboya serikali nene niki kute Mungu weekend. Let us have peace na nini ya andwati we shall cross the river when we get there. Kuna makia watakana kukita na kuikala vasa na ngavana kaunti ya Masako nondo mwana kuivata kana kuvata enende maendeyo alwala mayoi the wise man from east ala maigasi ya malondo wewe no watatu maoni endata niyo ni ina umie kambia chusia ina kileta ndiye metina na ina sioka kwa gavana neno ebina yatene meli yokete kilendeni Mombasa meli ile kuitelu wana anu yebwela ikaoloka ikebwela ikaoloka manesu kuitangano meli yesu kuitangano meli ile kuite oil crude oil paino nyekata ngi mmeni kwa iza oil kabe ngabana wekeno na nyina sisie nona na medho mango nona 2032 haleluya ndine na ubungu nenda kutabia nduwo ubungu we expiring date kakenga mundu zanu enda muye menona mundu we mukenga ndaba sia mundu ngana ngabana ni muya nyendo kangenge akwandika ukenga ona menona mwe ndabia what is there kila kibo ndabia na kwandiko tabia ngo yakwa atuikala tuwili na tutanani neni uyu waendanya na wamunga mimwene wa wadisondesi ya matungulu Cosmas Masesi imakuli ya tongo ina enende kuifata na uteti watene na kwamba uvukumana na tongo yala meivela ni uyu ndiyo mkulu wanda yati kwa tiani na tuisupport governor ola wikuo mheshimiwa ola wikuo Matungulu East eda Munyoki tusupport Munyoki adhukum sasa nangawa yao tuweka nena yona ngai no isi uloka vika 2027 nyena sianga wa siasa tuambeka nazo nyaka elembi nge mono pisho tuna 2026 2020 ikavela tuambie 2027 nweze muruno kwa na $1 mwaka tutele manjanga wa siasa
Mheshimiwa, watu wasikustue sana. Kwanza ambao thukuma twavikaku tukamana chao gawa siasa tiwo kwao zitu ambeigara kaundini ya Masaku Matungulu Nyenito Boni Mutesia.